Chỉ bai le vek ule tun tuma chuan ke mi ngate chung chang hi niusa aron tar lang hai hi temron ti rik vegan tum do nani nusian ti hin aron tar lang ani December ni som pasari sani som ni le panga zana ka thronin khoma ke mi nga hi aloina am veng South Presbyterian ka thronin an mingnam chuakin an thunun thuan puang mai masaber hitmaker ke mi nga ka thronin atunun chan hi abialnu TV presenter Denise namte ne nan puklok wang ni soi ani ke mingali achas Denise namte te hi hun rei tak atang khan anon zui to a ani kar thu po hi an zep to lem lawani an pani an zui chuak don lai mutu po anom fo to bok ani Denise hi edet ui Janice le speak your mind so lo ting taka boss soi tu ani pi alama TVME kom thin lang sar ber pol ani meka tun hnai loka khan mai tha le ka thon Windows letter ti chu adi chuak nge nge ani ke mingali achian no Janice te hi an kalna kong inang lo do ma se thatu lama tang chon remoi kong zo ve ve an ni a tungain thlei thei ti salar tu ke minga hi tunma amizo ben lar tak terminala an ki taris vil ro sima fapa ni in Janice po hi larin tiki khiang te album mindam dul su ti hi tak chin ngai om pho tu lal do man ham te fanu le ahun lai amizo sian chian lo tak ve tho ani tuna hian kan fin kol ami o lamol bula kanoma tuna kan hin so ke mingale Janice hamte ani ke kan tin la ya tin la mi la Janice bye ini ka ngai sa tha ka lak wi thei chu ngem